Mentagasi kakat pratere Jemang arajar arpundre ke arteliki seng na Jantia Hill District ke Bekentop ya ke Jantia Student Union bat ke Jantia National Council harengkat kilong kemi kilong kepa ki paitba jong kesenong dais jong is Jantia Hill District kilowan syasulong ban litur sya sekretariat ban penpau persya ya ke jingtemu ke Meghalaya State Pollution Control Board ban pelong ya ke jingsa paitba ban bo ya ke Sri Cement Limited hasenong dais tong ha kini kesi kila dan pala sepangut kidukot na ke JNC JSU kira paitba na kesenong dais tong kila yalum hakmat umat kiang nang ba persya civil hospital bat na kate kejaka kila yaj beringkat bat ke jingto agi plakat bentur sya sekretariat hendai na kaliang jong ki pulit kila khang lentino hamau bena persya ke State Central Library Shillong uba san Bor miling do presiden ke JNC bakrani kilat pathai ke bor ong ba ke jeng persya jong ki kedai ba kani ke company kamsyam la board ya ki kendon ba lo kenoru ba kamsyam la burom ya ke Jantia Hills Autonomous District Council namar kamsyam pau ke kerteng jong ka ba la keno ba ya ki kot kisla le bat pen biang na ke jela Gujarat la keno ba kani ke jengle ke jengle dan bor ha ke ba kamsyam dan shu kata ke jeng sngap ya ke jeng o jeng nam ki trasnong de halor kani ke nong rem ba ki sele persya Presiden ke JNC Lokran Syai bakani ke jengi kun menta kolong persya ya ke sorkar MDA balada dan kam bakinlikan bas persya ha kani ke election MP sidang samoy kin haban late namar ke jengi kun kolong persya ya ke sorkar MDA ulang balada ya kata celalaban pensengel ada ke sorkar ke dan keman ke laban pensengel ya ke jeng sampai ba palebo banlong ha ke arpu arte Jemang arajar arpundriu Gering dah kebalik dah kebor. Yang ini kiseng bahalang kila blok daki dempat daki truk hasiteng lenti. Bab yang kinong song jong kidai stong kila blok kini kigang jong kini ke sorkar MDA. Kendai mentara dapat kitemu biang man pelong ya kini ke public hearing. Dengihi nak kalian ke JNC bab ke JSU ngisngo persya ya kini ke jingle jong ke Sri Cement. Kebaar nang taruh ke pangilap hak kini ke iya ke mentah ke jong ki kalong bayar ke TOR ni kata ke terms of reference. La pendit pendiang dah government of Gujarat dah kita kisiya bagi ke special appraisal expert committee jong ke government of Gujarat mentah kumno kene kikot kisla ki bala pendiang dah ke government of Gujarat kinla ban pentrekam apa ka jela ka jongi kata ka ke question ibu ka government tangi kuat bo piki media pin sebutin ya kene kabar hindepek ha kene ka IAA jong kini ki company buat sikenten kamdon kata ka mention ya ka JHADC kabade kata ka institution lene kata ka jeka ka bapek ya ke hok ke jongi kitrai muluk bapa arang taru kila asnaya ki ain kita ki ain ki bala ayap lupa long sipon ki ba kini ki company kila violetendre wat nak IAA ke jong kiru ka penisai ba kimpat piang andre ke ba pelong susu yang iban wan hadu silong kalong PUI dang mana kini kisni kala don ka we ka statement ke jong we nong elam elaka baong ba ka elaka kala kang persya ya ki sen nong elam seng bahalang ban wan Lucia le ban wan treka mapok ini kanong kle ini hi kelong ke rai ke mila ban ong ke rai ke basul ke kran shongship na ka jing mo yo le se kila sha elam bakla na kwa ban pun kemau bang ngidang kemau ho arjar khat sau khat san kala don ke jing cha pundu le ke jing cha slot no ya ka bor jong kirang ba snong tang na kada uwe orang ba snong ubala tak snong ya unong shong snong na marka anyong kari India kam sha ban tak snong yang no nong song song jong kari India tekene ka jingle ka jong ka ilka nong kliru kala ban po sya do kene ka benta subo benta la dangi kum piseng bahalang kila don ki perlok seng bahalang ki jongi ki baong min habat nyat da ka PIL ya kene ka jingle jong ka ilka nong kli sementara dangin nyat da ki ain da ka PIL sya do sa high court dan sya do sa ki court ki refer ke ka ban jia ya ki dorbar ilka ki jongi tang na ka daw ka jingle start jong uwe udoloy namar menta apa ka ain jong kari India ngidon ka hok ban yeki ngidan ko ban sna kiseng bahalang te menta wat ke sorkar apa sor silong menta ngidang pelong jingi ki ke sorkar kadang ailat yangi adu Delhi ngidang pelong jingi ki ke sorkar ke ailat andre uni usketri jong kene ke ilkanong kle mau bolong halor ya ke district council mau bolong halor ya ke sorkar jela bon simkum ya kini kirai tingi ko aba ke sorkar rukan te lakam ya kini ki kam tam ya ke district council shwa ba ke dingkan pulu nama ladangi haban ya syakut ngiting yo kan jiaban kumha warjar khat sau khat san bakan don par ke jing cha slide na ka bor jongki doloi jongki ilka ki jongi tengim ko ba kata kan jia kumta ta ke jing ka bingila ikran ke jing ilang ka jongi kasur ke basyai bang nak kalian ke jongi ba ke JNSU ka JSU ko ban penseu sya ka sorkar ba ke jingi ki jongi mentakam desu tang ya ka Sri Cement andre ke jingi ki ke jongi mentakan de directly ya ka MDA government
Nama kumbang ang menelada ke sorkar jela kalau ban withdraw ya kata Taj Hotel mo kapok lumpang dang kan ayu ya ke sorkar jela ban withdraw ya kene ke Sri Cement napok kene ke elka nong klik te ngi kum ke seng ngimban se namar lada ke sorkar ke yurat ya ke hok jong pai ba ngimban se wat ban yelap persya ya kene ke sorkar ruh kene ke MP ke bansawan lada ke sorkar kam sengap ngimban se bengihap ban yelap persya namar habakut hi ban kelai ki sistem ban yada yang ingin kami kata ke political power dan kami kata ke political will yang i ha ke jing start jong ka sarkar ke ba ka sarkar kan rai kalau kan ke jing ki ke jong i ba ka basya ingin ang ba ka jing ki ke jong i kan long be ja ka sarkar MDA ba di mafia ki jong ka